nei tai au, alo mai o talo leso ngafua. To e fo e pausi paka i le pō leso to na i ma ele i manuia lo na malanga ma mau mai i New Zealand. A o iai la na malanga ta amilo, let women speak. Ripotia le herod le fefe o tina peritani e winga faalia. Masosi na faapasi atu yo na fōlinga i se tasi e le i fia i lana mau o loo tū malo si ai. E lango a ia ta tawa tina amta ma ita ai te e atu i faafafine. E to atele atu i lato na o ane faafita ia i le kulupo tangata o loo lango ina pausi paka. Ma ele i langona se tala le tina peritania. I le leo te tele ma le pisa o tangata e le Italia ina leo o mai ai i to tonu New Zealand. Na toe vave ave e sea mai e ta avale leo paka. Muli ai va ai e valai va alele le po le asa to nai wa toe tu uva a e se atu ma New Zealand. O lona toe vave fo ina le tau nu wai Malaysia na tau talanga fa alawa i tele na tu e whaia na nafi Wellingtone. Ma e ui la e le i tau nu. O le ana wha o ngā pea i la tau o lango ina wha a whaafine e fia wha atasi ai i Wellingtone wha a pea kala i esteti. Ua tu a i ai e nisi e le i lava le pui ngā leo i le asa to nai. Ai whai mai pausi paka i lunga le Twitter o New Zealand o le atunu ua upito i sili leo na le mo tina. Mai atunu uma wa ia asia. Ai mo le na ia whaapasi le whangusosi i fōlinga o pausi paka Eli Rubashkin. Tu salava pe ave i le fale pui ua matua i fia i lana mea sa whai. Ma o loo tapena fo i le taimi e vala au atua i leo. O le ato e alu leisi solo te e whai a onga o kolesi maululunga i whina wina i pea tutongi mata i alo au nanga whai a onga. O le unga leo wato e palota i whai a onga umo o kolesi maululunga. Ma o le aso lulu o le vai aso nei. O lo o wha moe e whai ai. O le palota na whai online i le vai aso talu ai e le ngata o le solo te e i le aso lulu. Ai ua sa wai fo i male suinga wha o popo e a mataloa ia pe a fo i maile tu uanga mua le nei tau sanga wha le awa onga. Le ai a mata malo lo mai le vai aso fo. O suinga nei au fiai le to e no nofo whai a onga i fono tanga i whai ai tu atu o i tu la masani wa onga. Ma e amata loa ia mai le asonga fua. Luas fulmale fau a perila lea e toea e ai mo le kuata lona lua. O le vai aso lona lua o le kuata lua. O le afa atu langa iwa senga ta itasi e a o onga mai le fale mo le fa vai aso. Ma le vai aso lona tolu e amata i le aso valua meo le ato fua i lava fai a onga o a aita itasi. Ma le aso e solo te e ai. Ai inei fua nga uma wa fai maile yuni e mawhai o na le tau nuu le solo te i le aso lulu. Ma faa le au ngata penanga wa yai mo le kuata lua pe a vaveo na maua se maalienga e maali lie uma yai tu e lua. Ma o loo faa moe uma i le tali le malo. O le vai aso nei e toi si ei benefiti na ia faa fetaya i male alu i lungo le tau o le soifuanga. Peitai, e le faa pea wa lava mo tangata uma. O le tali manino le ale sui pale mia, o le Minister for Early Social Development, Carmel Sepuloni i la ua whaatala noanga, ma Jack Taman na nafi. I le fesiling iai o le sui pale mia po ua lava le si o benefiti mo a inga uma. O le tali manino a Sepuloni, e fua lava i le tangata ma le tūlanga o iai, e le ngata o aita alafu tutongi. O le tau o fale, nofoanga o lo o nofo ai, ma isi lava i tu. Tala no ai benefiti, e tu sa male 5 wafe tangata wha au popo i le lisi o tangata o tala benefiti, le e ta ua job seeker support. Po o benefiti na i tala, a o wha atali se awa no whai ngā luenga, le e whai tau liai nisi e mauai mai o tino. O le aso mua a perila, e si ai benefiti wha apea tu peo pensione. Ua iaile fuafuanga se vaenga o tangata ngā lulu o le tusinga i ngoa, o le ao latou aveina i le tū la fono le pelongi o i latou. O i latou nei ele o mana na o i whailo latou tangata e tusama report ele One News. Ma ele o mali lia i tala na mua whai mai e ngā lulu e full time, ma e amata i laso lua tolu Januari sa iau o i laso ono a perila, mo le tusinga i ngoa le atunu, leo lo o whewa i ei pēr nisi o le au whai ngā luenga i tua i le taimi nei. Peitai, e ui i whi au tusia ma whaamtalanga na tu inatu. E le o le mea lea wa iai, ma ua to e pise ne e sa ili nisi ngā luenga. O lo o lango ina fo e se tasi o team leader po o se tasi o taita ile mata upua la ngā mai e tangata nei. E le o fia ma e whaapea o le o fiso o ta inga le mafu anga. Ai mai le Statistics New Zealand, le e patino i aile tusinga i ngoa le atunu. E lua kamupani wa i atu inatu i aile wha moenga e ngafa matangata whai ngā luenga. O le mana recruitment, ma le Perso Kelly, ma o le afo i o le ava ai i whai tionga nei. Ai mai se tasi o ofisa lo ia patino i ngā luenga, e ono te lele ava noa e sua i lato e le o fia o na e fōlinga mai.
e pi o le whaingo kone karate mai tū la whainga luenga. Ma tala muli muli, se fulu lua na ave leo leo ma le fitus fulfana tu inatu iai pepa o whaasalanga ona o le leo si ta ia o le whaasao le ava malosi a o iai le wanga mata beach hop i le pō le asa tu nai. Whaamtalanga leo leo tu a tele lava nami o le lei le wanga mata beach hop i le whaai unga le vaiaso. Peitai, na iai lava fo i ma le au leo si usitai. Mai leo leo se wha anoa noanga tele le leo si ta ia o tu la fono. Ma e whaapea e ui le tu a te leo 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 sa iai leo leo ngai le polo kalame e le i whaapea nā mana ia i nisi o ave ta avale. O le wanga mata beach hog na whaatasita sele whaita wafe o tangata i le ngata e whaali ai le tele o alato ta avale ana ngata ai whaapea whaafia fianga. O tala nao le nei tai au. Manuel Amtang o